Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Mawsynram Constituency Welfare Organization Shillong, kabadai ke kenhon, jong kinong snong na Mawsynram, Kiba syong masa akani kanong ba Shillong. Kilapan ko Burom, yakin rep kandai Ngut ki Samla Pule ki blayo, rep persen seneng, hakajing Pule jongki. Kantop na duki examen secondary school living certificate seneng, jong usnam arhajar khatnyong. Ya kani ke jelang put ko Burom la pelong haka apulai terik mentau nailur hadinam hall jaya Shillong. Hakani ke sengi uskatri katnat ke koi ke khia jong ke sarkar jela uba HM Sangpliang, lolong kongsan ubala shem ya kebenta bansa mi ki kusnam ringkat ke jiran lang ki kemi ki pa jong ki Samla ki rangba snong ki khle no sun snong bat ki wiki wede. Hakani ke sengi uba HM Sangpliang ula sa mi ki certificate bat ki mobile phone 3G Android syabro anrep kandai Ngut ki Samla Pule. Kani ke jong kaba ni de bangin syek khul ke jong kaba adu mansat adu janmian kade kabang isu be kapo isu be ke beje isu be adu ka beje adu ka kelas ban adu ka beje adu tuition ban adu ka beje ngade wanya kedua ya kita ban kana wan yin kamon la thachai de kata ka penlong yang di penlong kumne ban yo ban Burom ha ni